Baba uyazala? Ngiyazala. Baba uyazi ngani ukuthi uyazala unomntana? Anginayo umntwana. Baba kukhona iphutha elenzeka la. Umntwana lesinaye akusiye exactly umntwana wakho. Imali yami engimkhulise ngayo ngiyifuna la. Bali sicela uxolo. Wena ngicela Ngilaleleni okunye okulandelayo. Uzamthatha umntwana sisi wakho indlela. Ngikhoneke kanjalo. Kuzokhoneka kanjani? Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today we're in boxes with Thandazile. Thandazile, I was baking Blue, Kinalabo Tat. Ntweza halanko motwaka ki motho na leng tšhelete, mara o ne a sa thole bana. So ntwe ke kileng ka qetela ke yentse kore ke tsamaye ke lo go balana le motho mong ka montle ke gutle ke tlo ngwana hae. So wait again guys, ntho ke tlo yetsang ke tlo tsama ke lo bona Thandazile o re tshwaretseng ke gutle le ena. Yes baby. Hi guys, I am back again. Thandazile le Ouswa hi. Osile kae? Ngiyaphila. Nami ngiyaphila sisi wami. Sisi wami ngisacela nje utshela ama-viewers ukuthi wena kahle kahle ubani and why ubhalele iJosie Bioscope. Ngiyawuthwarela my sis. Igama lami nginguthandazile Magwaza. Ngibhalele iJosie Bioscope because nginenkinga nyane ekhona lapha. Ubhuti lo enginaye akakhona ukuthola abantwana. Ingakho ngibhalele iJosie Bioscope ukuthi ngicela ukuthi izonginceda ngoba nginaye manje umntwana kodwa kumele ngifisa manje ukuthi yena simtshele ukuthi lengane akusiyona eyakhe. Oh, shuthi sisi wami uthi ingane akuseyakhe. Bengisacela nje usitshela ukuthi kwenzakaleni. Kuze manje uzofuna ukuthi uconfess ukuthi ingane akuseyakhe. Kwenzakaleni uchitile wachita nobani? Like I want to know. I want like the viewers to know. Ngithole omunye uguy mengabe ngibona ukuthi akakhona ukuthola abantwana. Ngathi ake ngithi ukuthi kancane. Ngeke ngithi ukuyithola, ngase ngithola ukuthi ngiyakhona ukumthola umntwana ngaphandle. Kodwa manje inkinga ukuthi yena akazi. Ingakho ngifuna ukuthi ngimazise ngimtshele. Oh, okay. So wena mayisisi kunjani? Ngiyaphila njani? So sisi wami ngegama? Ubongekile Vuthuza. Oh, so ubongekile usisi ka Sis Thandazile. Yes. So wena sisi wami nawe uyazi ukuthi ingane akusiyaka ndoda ka Sis Thandazile. Yebo lokho ngiyakwazi because sikwenze ngoba uSibali. Urish uSibali asikwazi ukumluza because asenabazali sinoThandazile. So ngabona ukuthi mntana sekhaya kuze singaluza uSibali. Ngcono uyenze ngaphandle umntana ubuye uSibali aqhubeke amondle asitshela ukuthi ngumntanakhe. So namhlanje sesicela ukuyotshela uSibali iqiniso ngoba uSibali usehambe loke ngathi uyayizwa le ndaba ukuthi lo mntana kusowakhe sekafuna kwenziwa ama paternity test and ngcono simtshele ngokwethi iqiniso sibone ukuthi uSibali uzosibekaphi. Oh, so today ngifuna nje kuye confirm le ndaba noSibali nizikhona ukumtshela ukuthi vele Sibali umntana akusiyena wakho. Okay. So hey guys, ntho tlo yetsa re tlo tsamaya re yeng kondoda ya Thandazile le Ouswa hi. So mayisisa kunankinga ke. So uyasho wena sisi omdala ukuthi sekahamba izwa ukuthi ingane vela kuseyakhe. Ya usenokuzwa kuba prophet ukuthi hey lo mntana or uyaphupha ukuthi lo mntana akusiwo wakhe. So ngibona ukuthi hayi ingcono mntana sekhaya sivele sivuma iqiniso manje ngoba yabo ukuthi sesizohlazeka vele. Oh, ayakunankinga nawe sister. So wena Thandazile ufuna ukuthi kwenzakaleni kahle. Sikuncede ukuthi simconvince ukuthi akuxolele nikhona ukuqhubeka. Yes, ngisawucela ukuthi ningincede ukuthi mangabe ngimtshela nje zama ukuthi nimehlise angixolele. Kulokho engikwenzile ngoba ngiyabona manje ukuthi ngenze imistake. Yes, ngoba ngiyabona ukuthi ngenze imistake ngicela ningisize nje lapho ukuthi angixolele. Okay. Am accept futhi lo mntwana lo. Yazi sisi wami nosisi wami manje into esizoyenza manje njengoba siyane ngizofuna ukuthi masiloko sihamba masesizofika lapho siya khona nibonise ama viewers ukuthi singena la nina nizosi direct ukuthi singena la ngithi nabo ukuthi siba update ane. Okay akunankinga sisi wami nosisi wami ngiyathemba ukuthi Sis Thandazile I think ukuthi ngabe nani nathi ucommunicate nendoda eyakho ngithi unlike kwenza umntana ngaphandle but I'm not judging but sengiyakubonisa ukuthi amanye amaphutha uya understand. Cela singena kuphi? Ngakuphi ma? Ngapha? Oh okay no camera guy ba re kena mo usane. Magwaza
Jehova lebile kona le dintja. Magwaza Qoqo. Gogo. Bani? imina baba. Nkosikazi. Yebo imina. Motho moholo. Yebo sanibona. Kunjani? Siphilile. Ngibona nkosikazi wangifikela nabantu abaningi kangaka kwenze njani? ntate motho moholo ne ke kopa o swelle ka montle please. Ke a kopa motho moholo. Ngiyacela baphume kancane ngaphandle. Wa on dintja tse a di tswa mo. Zingaphumi umuntu omdala. Hayi ngizoyibamba izinja khuleka. Diskare lo man tate le mo. Le kae ntate? Siphilile ma. Oh ayinami ngiyaphila umuntu omdala. Oh thina umuntu omdala singabantu abaku Jozi Bioscope ne? Yeah. Yeah, so lana umuntu omdala okhuluma naye ukhuluma no Lady Blue umuntu omdala ni. Yebo. So kahle ngibhalelwe unkosikazi. Ke inkosikazi yakhe ke right. Yeah, nice. Yeah, kahle. So ngizomupha ithuba lokuthi akutshele ukuthi yena kahle why asibhalele. Sisi wami bengisacela nje ke utshela ubaba ukuthi why. Baba ngibhalele iJozi Bioscope. Ngilalele nkosikazi. Kunenkinga lencane nje baba. Njoba wazi nje baba ukuthi sinomntwana. Yeah. Ngibhale iJozi Bioscope because ngoba ngifuna ukuzokutshela ukuthi umntwana lesinaye akusiye exactly umntwana wakho. Akusiyo umntwana wami. Baba ngicela ukuthi wehlise umoya kancane ngizokuchazela kahle lento lena yonke ukuthi kwenzakalani. Njoba sengishilo ngathi umntwana akusiyena owakho kahle. Ngithe Nkosikazi hlalo odabeni. Ngithe mangabe ngibona baba ukuthi sesineminyaka sishadile sisonke singabatholi abantwana. Ngagcina baba sengiphuma kancane ngaphandle uyayibona into leyo. Ngathi ake ngithi ukubona ngaphandle ukuthi ngabe mhlawumbe ngeke ngize ngikwazi nokumthola. Manje akwesiqalelana ke. Siqale la. Wena inkinga zala ekhaya noma ngabe ezani ubona ukuthi fanele ungibizele umphakathi ungibizele amakhamera ungibizele bonke abantu. Bese ngeke sikwazi ukukhuluma angaka kuzwa nokuthi uthini kodwa nje lokhu ukuthi ungifikela nabantu bese ngeke sikwazi ukulungisa sisodwa. Uma uzokhumbula mana Dala uyisolile baba lento. Ngikhuluma nonkosikazi wami nje manje musuku ngivimba baba. Siyezwana. Kade ngayisola lento le. Sonke lesi sikhathi ungenza isilimo. Ingakho unqaba ngisho ukuthi sihambe siyokwenza iDNA. Hayi ukuthi benqaba baba ukuthi Ubufinjwe yini? Ubufuna ukungibukisa ngabantu kanje? Ubufuna ukungibukisa ngabantu kanje? Sibali yehlisa umoya sibali. Uyayingena nawe sibali. Okusho ukuthi manini sengiqala ukuyithola ngenye indlela lento le. Okusho ukuthi ngamanye amazwi nawe sibali uhlangene nodadewenu ukuthi mina ngenze isilimo. Yehlisa umoya sibali. Angithi manje sibize Wehliswa kanjani umoya entweni njengale? sibize iJozi FM FM isikhathi mina ngilokhu ngiyitshela ukuthi yeyami lengane umphakathi wonke la endaweni. Sazoba umntwana wakho vele baba. Ngiyazi iqiniso. owakho sibali. Angithi umkhulisile sibali owakho. Sicela nje wehlisa umoya sibali. Okay, Yazi bosisi. ukuthi kahle nina niyangibhedela. Sicela wehlisa umoya Ngizela sibali. ukuzongibhedela nje la. Sibali. Lento engiyishoyo ukuthi ningilandela amakhamera ningilandelela ukuzongitshela lento. Ningilandelela ukuthi Muntu omdala. ukubukiswa ngami emphakathini. Babu sibali. Umuntu omdala ngicela sike siyenzeni kanje ke asiyenzeni kanje le ndaba. Sisi wena bengisacela nje ngoba ngiyabona ukuthi uyafuna ukukhuluma noSibali. Ngikuzwe uthi kusafana nokuthi umntanakhe. Usho kanjalo ngithi. Kusafana nokuthi umntanakhe kanjani sisi wami ngifuna ukunderstand leyo point. Akachazi impela akachazi. Angithi usibali lo mntwana usevele wamkhulisa. So njobe emkhulisile kuyafana ukuthi umntanakhe cause usisi bashadile noSibali. So umntanakhe amenze ngaphandle. Yebo sizosho kanjalo sibali sicela nje uxolo kulo ndawo sizohlala phansi sibe yifamily sikhulume lento ukuthi sibali kwenzakaleni. Uyabona ke nje engijabulisayo ke sibali wami ukuthi uyasho ukuthi ngimkhulisile lo mntwana lo. Imali yami engimkhulise ngayo ngiyifuna la. Sibali sicela uxolo Imali yami engimkhulise ngayo ngiyifuna la. Uyifuna ngiyacela wehlisa umoya. Wena ngicela okunye okulandelayo uzamthatha umntwana sisi wakho
indlela Ngikhoneke kanjalo. kuzokhoneka kanjani Okay. Kanjani manje? kuzokhoneka Umuntu kanjani omdala. Ngihlale nengane engaziyo ukuthi mina bekenziwe isilima ngayo Sibali. kulo muzi wami Shadile nje futhi baba. uma ngabe sishadile wahlulwa yini ukuthi inkinga zethu siyilungise ngaphandle kokuthi uphumele ngaphandle Okay baba mina ngicela uphumela ukubuza. ngaphandle ukhulumile nami Baba. ukuthi chaze ngisaphumela ngaphandle ngozama ngaphandle Mina awuzange nawe angithi mana ngicabangela mina nawe. Bocabangela wena Mana. no. Yes, ngoba umntwana siyamdinga. Mina ngingaya ngithi kudoctor ngithi wafika wangichecka wathola ukuthi inzalo kahle kahle nginayo. Kahle kahle ngaba nabantwana abaningi kabi So kabi. sisi wami mina ngicela ukuyibuza le ndaba ngiyathanda ukuba fair too much kakhulu mina kuyani ngiyathanda ukuthi nje ngisebenze katsile sharp. So wena usuyilahluleka lo bua lesibalo ba nna le ntho tse ding tse tshwanang le bo wena lovers body IVF a ke re di dingata so re bo mae a dule kae kae if motho a sa kgone like le check sebale hantlantle. So wena le Ausi why hantlantle le ile la tsamaya la ba against this bale le etsetsa dintho ka morao wa hae hore le lo etsa ngwana yena a sa tsebe and no Ausi wa hao no o re ngwana ke wa sebale wa bona re le wrong kae lona le two because of some who deceits a se tsele tshwantseng la approach dintho ka yona because of hantlantle ngwana o tlile se le lenyetse wa understand na se ngwana sebale manje unkosikazi mangabe ethi uyile yena kudokotela wafika wamtshela ukuthi unenzalo ubani mina ngitshela ukuthi anginayo inzalo Ke mang Ausi o jweditseng sebale? ukhona udokotela osake wangiprove mina ukuthi anginayo inzalo Bona baba uzali Ninayo vele iproof yalokho No, ninayo iproof no, yokuthi mina anginayo kunjalo. inzalo No. Phone Baba, wo. nikuthatha ukuthi nizophumela ngaphandle ngoba nisola ukuthi mina anginayo inzalo kodwa iproof ningenayo ukuthi mina inzalo anginayo Okay baba Umama umprofeti. utshela umama mama mprofeti Yes, ungitshelile umama umprofeti wathi ubaba angeke akanayo umprofeti inzalo. usakwazi ukwenza amalokhuzana ama DNA Baba banendlela benza ngayo ithi ngenze so baba uyazala ngiyazala baba uyazi ngani ukuthi uyazala unomntana anginayo umntwana lokho kunikeza unkosikazi wami igunya lokuthi aphumele ngaphandle ukuthi anginamntwana iphi proof ngifuna iproof nami ile nto le muntu omdala ngibuza ukuthi uyazala nithi angizali Hayi, ngikhipheleni umuntu iproof wo sisi wami baba uyazi uyithatha wrong le ndaba muntu omdala uyithatha wrong le ndaba engathi nani ngihambisana nalaba hayi muntu omdala uyithatha wrong le ndaba pho manje why ningivimba mangabe ngifuna iproof niyiphethe yazi muntu omdala kwenza njani hayi musani kuzodlala ngami la muntu omdala yazi ngikubuza ukuthi uyazala angithi ukuthi usisi utshelo umamporo mamprofeti ile nkwena ona le di certificate No, anginasho ngalokho. ibuthatha etaba eo bane no le wena ntse re ntate ha tswale le yena gore wa tswala jwale tabe bohloko ka ntate le yena ha na bana etolwa utlwisisa so le wena ke tse mamprofeta o jweditse nnete kapa o vesane wa jaga because of the go botsa so rona le di certificate because of ke batla o make sure ntho ngwe o e etsang e professional and ntho ngwe o e buang yo re ntate ha tswale ina le bonnete na kufanele yenze leyo mangabe kukhona into ayisolwayo athi baba asambeni siye kwa doctor so yi2 hayi ukuthi uzohamba wedwa emva kwalokho busa ubuya iblame uyishiftela kimi hayi akhambi Bala kanjani unamntwana. Ngicela ukuchazela kahle. Awunamntwana, kodwa Sibali. kothena anginayo inzalo umntwana anginayo kulungile ngiyavuma so bani ke, kothena ekhuluma inzalo ngayo. anginayo Sibali side isikhathi nishadile nosisi. Kodwa umntwana akekho. So, my sis- engathi nawe Sibari usufuna ukuzanza udokotela manje No, Sibali. usukhona yini ekamerweni mangabe nginodade wenu Uyasho phela umntase ukuthi hayi umntwana akekho. Okay, lalela baba kuchazela. nansi into engiyicelayo ngiyacela nje ngoba ngiyabona ukuthi izozo ingiphakamisela umoya kakhulu lento ngicela ukuthi sizoxoxisana ngendaba yemali esengiyisipende kule ngane Ngiyacela baba. so wena mama baba ufuna imali okwesibili ngizocela ukuthi uqoqa yonke into yakho la Ngiyacela. Pack and go. Kungabi kanjalo. Sibari ngiyacela ukuthi ngaphinde ngizwe lutho liqhamuka kuwe ngoba kusho ukuthi nawe uyimenemene njengaye udade wethu Umoya ngiyacela. kahle kahle ngamamenemene Sihlale phansi ezifamily. Kumele sihlale phansi Sibali. Sixoxe lento Sibali. ayikho into engizoyizwa nengizoyi-understand so baba sisi ngicela ukukhuluma noSibali kancane so wena muntu omdala manje size le OC mona
re tlile le ausi mona o konje o ithe ha utlwisise Sesotho hantle motho molo size no sisi lana ni and usisi usibhalele kahle kahle ukuthi naye uthi ubabonile amaphutha wakhe umuntu omdala uthi ubonile ukuthi into ayenzile nosisi wakhe kahle kahle ayikho right so size naye la umuntu omdala ukuzokuthi nje yena azokhona ukuxolisa uze la usisi ukuzoxolisa because of athi uyabona ukuthi into ayenzile iwrong uhambile waya kumamporofito wamtshela ukuthi wena awuzali naye wasithathela isinqumo nosisi wakhe ubonile ukuthi isinqumo sakhe nosisi wakhe bekusinqumo nje esinobuthakathana nyana senalingbuloyi kamohari ubani kiki wa understand but no sekangenwe nje umoya osharp ukuthi nje azokutshela ukuthi baba uyaxolisa. Ngiyakuzwa sisi wami futhi ingakho ngehlisa umoya uma ngabe ngikhuluma nawe futhi uma ngabe ewuthi umuntu uzoxolisa ngazi ukuthi mina umuntu umexolisa uyaxolelwa kodwa engikushoyo noma ngimxolela ngifuna imali yami engikhulise ngayo lengane naye angisamdingi la hayi ukuthi ngimxolela ukuthi kusazoqhubeka umshado ngimxolela kuleli phutha athi ulenzile kuphela uzoyithatha phi imali unayo sisi uyasebenza manje imali yami angisebenzi lengane ngiyifuna Akasebenzi. ephumile la iphutha alenzile kulungile ngiyalixolela it's fine baba akasebenzi imali yami engikhulise ngayo ingane neimpahla zakhe la akulunge umuntu omdala usisi uthi akasebenzi manje uzoyenza njani okuzamela asebenze ukuthi wenze njani uphu baba wayo lengane wangempela uphi baba uphu baba wayo wangempela walengane wahamba lo muntu lo wahamba yes awumazi ukuthi ukephi kwakulo mfana lo wayilungisa imoto ngapha ngiyacabanga ukuthi uma ungase uye khona lapho besebenzela khona ubuze ukuthi wathutha waya kephi uzomthola nihlanganisa imali yami engikhulise ngayo lengane nalelo soka lakho emva kwalokho umtshela ukuthi ngithe akakuthathe angisakudingi nisabonana wena naleyo bhuti olungisa imoto no wasabonani ngoba ngamtshela ukuthi na ngishadile mekokuyinto yangaleso sikhathi leso yabona nje ngiyacabanga ukuthi mhlambe akukho okunye ngisazokukhuluma nje ngaphandle kwalokho engikushoyo njengamanje akukho futhi okunye ngisazokukhuluma futhi lento yokuthi mangabe ngithi ngisondela unkosikazi wami lokhu ningivimba inokungicasula nje kwayona leyo umsindo sabe ukuthi uzomfaka isandla yabo ngomsindo nawo manje ucabanga ukuthi wena ngikufake isandla angeke mina time Ngeke. hayi ngeke anyeke uzushaya ulava sikhona baba phela leyo ayisebenzi ngicela ungalowo ngivimba mfethu ngifuna ukukhuluma nonkosikazi wami ndana nizoba nayo isolution nizoba nayo ningaba nayo wena mawungavuma ukumxolela umfazi wakho yisolution njoba ngisho nje ukuthi ayikho into engizomxolela yona for ukuthi angene la ngimxolela kuleli phutha lenza kuphela lokuthi wahamba wangenzela imkhuba ngaphandle ngifuna imali yami ke sengondle ngayingane naye athatha impahla zakhe la ahambe utheka sebenze musi ngicela ukwehlisa umoya kancane Sibali kwaba iphutha sibali. Sukele nje la manje baba usamxoleli emsebenzini wami ngihlalele niyabona ukuthi yini le Taika uyabona yayaqithiwe ngowuthi nakuthabadi intsha never umoya kancane oh manini buya naye uTaika hayi yaqithiwe man lava sasukeni ubabeke manje never baba ehlisa umoya hayi never kikopa re tloeng guys no ke tshabadi intsha ekhanta re tloeng tata o tla di bulela o tla bulela bo Tiger nana se re jwa ke dintja re le showung muntu omdala tjale ba ausi ha ntate ke yona no batla o bulela dintja ha ke re bueng batho ba baholo ausi wa ka le ausi ne kopa le shebeng le site la camera ke a le kopa re ska furallang camera hore ke tlo kgona ho le interview ntle so batho ba baholo le bone situation e jwang ntate hore ha di kene ngwana o a yena ha mo batla batla tšhelete tsa ba tlo etsang so ntho ke batlang o e botsa lona le tlo etsa jwang angazi ukuthi somisa kanjani angazi ukuthi kumele siyenze kodwa manje ithi ngicabanga ukuthi lento idinga ifamily idinga abantu abakhulu idinga ifamily kwamaphela ngicabanga mhlawumbe ngabe siyobika ekhaya bazokwazi bona ukuthi beyilungise njengefamily ngoba mina nobaba sishadile and uyambona siswami ukuthi uyalwa njengamanje lapha angathi sokwenza njani njengamanje wena sisi omdala Hayi ngicabanga ukuthi kumele sihambe sekhaya siyolanda omalume ngoba bashadile ngithi bakwazi ukuthi omalume beze bakhulume nefamily yakamagwaza kuhlalwe phansi kuboniswana ukuthi yenziwa njani into mayinje. Okay nami ke na nginesey batho ba baholo la sutla se sutha ke nice ke na le se yani okay ne ke kopa felo le advisor as young as I am I know but ke etsa mosebetsi wa ka batho ba baholo ke rata hore fela kana nako engwe o ska o le msadi o nyetseng communication ke key ha no o feel hore wena kapa o utlwa mprofeta ore ha thole bana motho wa ha etse eng ene ka be mohlomong o entse hore o tsamaye o communicate le motho wa mo botse hore ana baba uyamba thola abantwana nawe kanjani because of okwamanje ubonile ukuthi ngikubuzula ukuthi usho ukuthi
inyanga ine ya ma certificate o itse ha o shop wa utlwisisa gore damage o ikhoseditse yona lenyalong e bohloko hakaka Ngiyazi khona ukuthi ngenza iphutha. ya iphutha siswami elikhulu lesa batleng le gore o justify mo go etse eng le e wrong to next time o se ha o nyetse ntho tse ding o kenya motho ha o di etse le one o ya jwang profiteng motho moholo wena monna hao assets akere le team why wena o ya o le one yena o sa mokenya Ukuthi inkinga yami bekade ngisaba ukumtshela ukuthi sihambe naye seka doctor. Ngabona ukuthi mina ngihambe ngi1. Ngafika ngawenza ama test lapha udoctor wangitesta wathola ukuthi mina ngiyakhona ukuthola abantwana. Manje inkinga yami bekade ngingathi ukuthi ngizomtshela kanjani yena. Ingakho ngiye ngahamba ngakhuluma nosisi wami ukuthi sisi wami into enjengalena siyimisa kanjani. mara utshela umprofita angithi uthena kazali Yes umprofita ongitshelile. Kodwa ngiye ngaqala ngakhuluma nosisi wami qala. Ngathi sisi wami into nje sizoyimisa kanjani. Nginenkinga lapha. Asikhona uthola abantwana kodwa mina udoctor sengicheckile wathothi ngiyakhona ukubathola abantwana. Wathi sami asihambeni kunenyanga kunenkinga siswami yazi into engisho yokuthini ube unfair next time mawushadile mawenza izinto ufaka indoda yakho uyayazisa ukuthi baba kukanje awuthatha ama decision nosisi wakho usisi wakho akusuyena okushadile ushadwe indoda yakho siswami sisomdala bengisacela ukuthi nawe next time if umntana kini ashadile ungasathatha ama decision nje wena ni2 naye tshela umntana kini ukuthi yazi nisisi ngiyazi ukuthi unenkinga makawa about utshela indoda yakho angithi umuntu omdala bengisacela ngoba uya understand ukuthi manje ubaba akasafuna ukuzwa next but I'm not judging you into engizoyisho ukuthi sawayenza wonke ama mistake ngiyathemba ukuthi nawe umuntu omdala ulenile ubonile ukuthi that's why bathi relationship abantu abayi2 angithi bashadile hey yabo boyi2 ba deserve lento ukuthi bayikhulume boyi2 umuntu omdala ukuthi naye uze kimi as usisi wakhe omdala ngoba asenabazali sisele siyi2 yiko evele weza kimi wathi ngcono akhulume nami yabona waya kunankinga hope ukuthi ninenile abantu babadala naki kupa okwala show okay nice so hey guys le iponetse hore o sutsa maile aya ko monneng wa hae lo mojwetsa wa tseba ke ngwana se wa hae ene monna rena ha batlwe ha di kene ntse jwalo so le wena mo mo hae ke a tshepa hore ntse so tshwantse o di tlwaetse especially ha ibo motho nyetseng hore ha wa tshwanela ha o le motho nke di decisions o le one marona le partner relationship ke batho ba itu ha ona le phoso lenyalong kapa kae you let your partner hore ba itse keng a tsebe hore wa tseba keng ho etsala so ke kopa le ska le balang hore subscribe la le re following le share le di episodes tsa rona ke a le rata kaofela yes baby